anake tuh sesuduknya nih cening ada pesan anake buka idewo iwang nah renin buina anake utawi nyamo brayani tusing ada binanya nih teken dewek ceningi tresnan cening marok teken dewek ceningi apang sida pato cening tresnan nyamo brayani sami maka sami pada nyuk juga miwah nginggilang padewekan semalihnya nih maka sami sumuyuk ngamertanin urip Dumugi presiden
ngelantur ngemangguhang kesukertan ring sejroning mitening kauripan. Inggih punika wau sampun katur pupuk sino sane kaping kalih katur pupuk durmo majang ring semeton sane poli amongan inggih durusan Mula sakten indriya dari sarang sami sanewang yang bosak dek nangunahang sakten indriyane sayu wakti teksa yang dasar keng samadi saktiwantan puniki prasida kemargiang antuk nalebin sane kawastani tapa rata yoga wiwah semati sangkan yang kaulatih lan kapisaratan sadroning urip kados jakmeng suluhin bang sastra agama taler prasida tatasih miwasilahin untuk sekancat kecaping sastra agamane susilema ke pengabe asapunika talar sane kaangan kawisayan indrian sajroning ang kasarira dasare nantok susila biwah tingkah dharma tugamedang uliarare akan tiling punika sane patut kasumekenak saking alit ngantos siraga sareng sami tunggu dhuwur lan lingsir idedane sareng sami punika wau sampun katur pupuk durmo sane kaping 3 katur pupuk yinade majang ring semeton sane poli amongan inggih durusan sangkan ape ken masalah idedane sareng sami sanewang yang tityang nyireng sareng sami sajroning nitenin kahuripan kedasa
kasaren ando parilaksana sane becik manggen iwange taninde mangdane sane kebawas iwang ledah utawi kaon punika nenten nibenin padewekan becik patote margia anduk ngemargiang parilaksana sane becik miwah sane patute punika angin gelar jroning hidup taler prasida keanggen titi pengancan miwah sepa siku-siku kahuripan satiane anggen penatas wenten malih punika kecaping sastra agama sane mewasta satya utawi jujure punika kaanggen natasang manggen ngiles nuncap kamok sebuwana mangdane labda karya sidaning don ritakala idedane nyujur nuju bagia sane kebawa sujati inggih pamirsa sareng sami punika wau sampun katur pupung ginanda sane kaping 4 katur pupung ginanti manjang ring semeton sane poli amongan inggih durusa welas asih puniku idedane pamirsa sarang sami sane wangyang titiang mana welas asih miwah tresna asih marep ring sarwa maurepe becik kagem apa pasti ngiring bacika ngambang utawi laksanain mangda pastika petek lemah aja lupa selet sanjo mangdane setato inget nenten dados punika kalalia ngacep isan wema antuk ngastit yang sarwa maurepe sane wenten ring jagate abang manggu kasentosan
miwah kasentosan nure pangan kinu wibu sami samalinyane jagate gemah lipah loh jinawi nenten kirang pangan kinu Inggih pamirsa sareng sami punika wau sampun kader pupuk Yinanti sane kaping 5 kader pupuk pucung majang ring semeton sane boleh amongan inggih durusan Dharma iku pamirsa sane wangyang tiyang sajeroning nitenin kauripen ring sepatutnya wenten ring sastra agamane sane kabos dharma punika patut kaangen titipangancan pangdesida iraga mangguha kerahayuan ruarung tanpa jeda ya dirgan mayang punika tandines kadi margi miwah jalan sane nenten wenten cedanyane utawi kapyambeng bersih galang langkung trepti samalinyane galang abadang kalangkung asri miwah trepti ngawe lantur nulo kaja gat nirbana ngawinan dharma punika patut kaangen dasar parilaksana pasuka dedane sareng sami jujur sane kabaos moksa dam jagat Kadi asa punika presida anduk tityang pamilih tuntunan dharma kita ringayu duaning tityang kepada andong kala parikrama tuntunan puniki